бародарои азиз, ҳузур ки чанд қашид бо шумо набудем. ютуб дар эфир калантон истом бинобар сабабе ки мақсад камтарак мазза набуд, проблема ами саломатӣ буд. Чанд қашид як ҳафта 6 рӯз дига эфир кардан натонистамаш. хай ҳамаи шумо бародари азиз узур мехоҳам, узур мепурсам бародари азиз. бозӣ рафтаи сай бозӣ ҳам хел чӣ хеле будам тайсурагия насбеша ки мера вақтоха давом метемаш хела широна хело соз шудесам хай. ҳамин саломатӣ камтарак проблема кард. вай будем набудем чанд қа эфир дар ватсапудам ҷавоб надодем бахшиш хай ҳамаи шумо ки ҳамтари ситуатсия шид ака намедонам ки шумо чӣ хел мефаҳмед намефаҳмед ҳамтарай хай ҳозирашта хай созем шигар. бародари азиз, ҳаму 500 рублаи нархи билет аксия кардагем. ҳаракат кунем, успеҳ кунем, насбеша ки ба қарибӣ иншоалло ки финал мешавад. муҳим саломатӣ, ҳамин саломатӣ боша иншоалло ки ҳамаш мешавад. аввал саломатие ки иншоалло насбеша. хайнат фаҳмондумтон ки мақсад вазъиятон тари буд камтарак проблема шид ам хеле саломатӣ гирехт. хай ҳозир худоро шукр созем хай шукр соз тинҷем. фақат газа бижиқаем кадом одамое ки нав даромаданд мақсад яктаи лайкора бижиқаем бародаро. хай бо ина чахчах кунем оиди конкурс. ай рӯзи сешанбе бародари азиз, ай рӯзи сешанбе буд, чоршанбе буд охирон видеои партоги. агар ман ҳар рӯз нами гуфтаи марда ки саломатӣ мешид ҳар рӯз эфир ҳар рӯз гапу нами рӯзи бозор баъд ман финал ман мегзарондум наки мутаассифона рӯзи чи душанбе рӯзи душанбе мегум бахшед рӯзи чи лайкай ман гап нест. акай водии зарафшон хуш омадӣ акаҷон, зинда бошед мардуми зарафшон. эфир ман мекардам финал ман мегзарондум не ки охир ҳаракат мекардам ки ман то ҳамин охир ҳафта буд мекардам не ки рӯзи ба фикрам чоршанбе буд ба фикрам охирон видеое ки баромад баъди ҳамон мазза гирехт дигар ҳисус кардам дигар телефонро вафшед нигоҳ накардам. ҳамин асаб проблема кард камтарак асаб мазза ҳамин сар камтар дард кард дигар телефонро бисёр нигоҳ накард ба хотири ҳамин хат дигар нашид. баъди аиз пас аки мумкин кори мо рафтан мегирад ки як шогирдам мумкин бисупоремаш ҳамон эфир карда чахчах кардан мегирад. насиб бошад ки худо хоҳад финалам қариб мешавад, насиб бошад қариб омадагиай. гап нест акай водии зарафшон зинда бош акаҷон. гап нест охи акай ма канали шуморо ма подписатса қатъи нав зангулачаш мегӯям ки ман хеле ҷиқидагӣ мака кай дай видео партой ма тамошош мекунам ака не ки дигар хеле лайк пайк комментария намекунам. лайка меҷиҳам комментария наменависам. қаш видеои шуморо ма фақат тамошош мекунам акаҷон. ай шуморо тамошо мекунам. хуш омадем бародаро. кадом мекунам нав дуромадан яктаи лайкора меҷиқем бародарҷуно. яктаи лайкора меҷиқем. бародаро бозии рафтаи сай ҳаракат кунем 500 рубл кардагем. насиб бошад ки ҳамин бозӣ як 40-45 та дига билет мондаги ҳаракат кунем бигирем бозӣ насиб бошад сар мекунем. хай чӣ хел кунам ака ҳаму ака фаҳмидем ки хеле ака дуру гуфтаи чӣ ки дуру дуроз хеле тӯлонӣ кашидааст ҳамин корро не ки хай ба ҳар ҳол ака бояд бифаҳмед шумо ҳамин агар мусулмон бошед гуфтаи марда ки мефаҳмед ки хай ака намтари кор бошед камтар мазза гирехи ба оинда намтариши акай водии зарафшон ма шаҳри бухтар акаҷон шаҳри қурғонтепа ҳозирша дар шаҳри бухтарам акаҷон.
برادر حرکت کنین، اسپید کنین، بلیط ها هم کم مونده سای اسپید کنین. ایشالله که هر روز دیگه اسپاس افیر میشوه، هر روز همون گپ چپ حرکت کنین. کدام در واتساپ جواب نداده باشم برادر از بخشش که واتساپ هم که بسیاری بده، مثلا هر کس نویسیستیان بخاطر خواهم میشه رحمت شما سوزین تینجه نکه خوب این کارتون سوزن رحمت اکه شما سوزین اکه سفر خوب این تینجه دیگه چی که دستون پرت شده نداره خیلی سبب افیر نشیدنش رحمت موی سر گرفت که ها موی سر گرفتم موی سر بلندی باشید گفتم زمستون در کلش کنم موی سر گرفتیم بلندی باشید دیگه درست گپ نشید موی سر گرفتم پانی خون برادر عزیز من خدمت کردگی چیست فیضلی خدمت کردگی نامروی 607 فیضلی سعید باشه که این یمی سین قرغان در قریبه آشیدی با او خیلی شگرانه خدا میشه خیلی کم ترک ساز بهبودی خیلی شگرانه خدا سازیم خیلی شگر او خیلی ساز شدم کم ترک نیم خیلی نرم ساز شدم خدا را شکر پیش ایرپورت ها اصلا پیش ایرپورت شکای وادی زرافشان چی دا اینایی سین سربند رای سربند است چی دا سبزوات دا سبزوات برادرای جان خیلی هم خیلی مزه نبود گفتم که اگر کدام خیلی باور میکنن یا بکنن نکنن انا خیلی متاسفانه خیلی گفته که در درد خدامت باش شفاش خدامت کم خیلی شد کم تا مزه گرفت همه کار بار موندیم بخاطر تلفن داشت نقبیدم واتساپ را کدام مقصد نوشتن جوابشون ندادیم خیلی بخشه که این عیز پس خدا خواهد نصف بشه همش استای الله رفتن میگیرن دیگه با فکرم که پی داره با پیش چی باشه که اکا ظرف وادی ظرفشون اکا پیش چی هست پی گفتی گایی گفتی دریو با ها پیش ها پیش دریو با ها اکا پیش دریو دکا دریوی وقت هم تا مگذارم یکو هم خدای برادر عزیز حرکت کنیم را کنیم بلیط را خریدار کنیم شده که نصفش با قریبی فینال میشه همان پراویل نگتگه زنده و شکای وادی زرافشان اکای وادی زرافشان شما در روسیه اینه که در ترکستان برادرای عزیز خیلی خیلی و همه شما برای کار بردارم من روسیه برگرد نیست خداوند نگهبان فقط ویدیوی ده باشه که ساق سلامت بخونه پیشی در کار پیشی گفته که ینگر به سر بلند بزرد بیای برادرای عزیز انا خیلی خلاص دیگه همون خیلی کار رو کرد شبهای عزیز پس بخواه نتیجه هستیم در اینجاییم
نه خیلی پدیشکا کنید انشالله که نفسش همیشه بردارد خیلی دعا کنید که انشالله بود که کارمون پیش بره انشالله که هستیم هر روز به همجاییم قیتونیم بیاگام پروا نکنیم برگره عزیز و صد دانه ایسا باشون به معلول هست چیز 5 بلید موندگه حرکت کنیم به طور خربتین در پناه خدا باشین زنده باشین همتون بود نصف شب پگه بتانیم فیلم میکنیم خدا خواهد